mitmo kaking grasya, ginang Diyos at ka. Noong kakarisablang babae at noong niya pa naman, imbungat siya mong Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sa panalangin mo kayo makasalanan, ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ginang Diyos at ka. Noong kakarisablang babae at noong niya pa naman, imbungat siya mong Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sa panalangin mo kayo makasalanan, ngayon po ang oras ng kamatayan. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ginang Diyos at ka. Noong kakarisablang babae at noong niya pa naman, imbungat siya mong Yesus. Ligaya, Santa Maria, Ina ng Diyos, sa panalangin mo kayo makasalanan, ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Ligay king igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man manggaman king alanang gayanasa. O Jesus ko, patawaran mo rin kasalanan ni, iligtas mo kami king apining impyerno, yuli mo ligaya ba na oras sa blang kaladwa, lalong-lalo na rin ang nangailangan king kakang pakalulu. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aligan ni Jesus, sing may papastul. Pakaluluan mo kami. Ing kaduang misteryos. Ing kalumang misteryos kinligaya, ing pangakorona na banwa ni Birhen Maria, anting reyna ning banwa at yato. Ipami at suka banwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan nin lumo kaya tisulip ante banwa. Inka ka nang miking aldo, ibiyan kaya kami king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ko. Anting pa matawad mo kaya rin kasala kaya kami. E mo kaya paisawag kintuksuno ni kabas mo kami kisablang warok. Amen. Papu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablong babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami kaya mo kasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablong babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo mo kasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablong babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablong babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Bapu Amen. Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Bapu Mariamip no kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay at manya pa naman ibungan ning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon po ang oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya king ipampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't yung kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. O Jesus ko, patawaran mo rin kasalanan mi. Iligtas mo kami king apining impyerno. Iuli mo po sa ligaya banwa ding sablang kaladwa. Lalong-lalo na reta mga ilangan king kiyakang pakalulo.
Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aligan ming Yesusing Maya Papastol, Pakaluluan mo kami. Bapo Reyna, indung mapamakalulu, biyayang ponyumu, mga panaligan mi, Bapo Reyna, ikangausan mi, ikang pepalakwan na anak ng Eva, ikang pangis nawanan ming maalalam, daralong kaya mga tatangis kaya ni king karinaning luwa, nga mo nawari patulunan mi, balikdan mo kami karing matamong mapamakalulu, ang pono mapupos na yung pangalako mi kete sulit, ipakit may kaya kami Yesus, imbungan ng masampat ng atsyan mo, o malugod, o mapamakalulu, o Santa Mariang Birhen na mayumo. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Babang aming pangiturilan tabang na ni pangako ni Jesucristong ginumi. Panalangin tampo. Diyos ning malugod, ampat yung bugtong mong anak, kimbiyan at kamatayan at pangasubli ng mebye, pepakit na kaya kami nga blas ning biyela nangga. Daptan mo sapo kim pauli ning kasantusan-tusan na rosaryo ng Birhen Maria, at pakirasan min daptan ning kalamnanda, at lain mi nga kamtan ning pangakura, kinguli na nawang Jesucristong ginumi. Amen. Yan na sa Wala mo na nobina. Siklaud tamo po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal na tao. Aduan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring tawang mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamilila at salila mo karet ang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pahuli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. E masanap isawiling aklismi ka, king kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a virhen.
Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kalimang Domingo ng Novena. Ang kapayapaan ng panglugod, kampana ng kasalpantayanan, at pigkalog na ng Diyos Iba, at ng Ginoong Hesukristo, mantabe kaya kayungan. Amen. Dapat ng kapanisyon. Ginoo kong Diyos at Iba, sa sesyon ko at pagbiktilan king mabilog kong puso, impamikasala ko kaya ko. Uling ikang Diyos ko at kaya pa na langang ko, at uling ng pasintanda kang lakwas. Kisablang nano, tatanto kong matibe, e namiyuman mikasala. King sawap ng malmong grasyo, at isakwil ko indakal, indalan ang makauli, king kasalanan. Yadwan ko naman, ing kapatawaran mo, kisablang kasalanan ko. Pati na yung malagrasya mo, king pamanyoyo, at pamasintakya ko, kabang biya ko. Amen. Kapatad, makiramdam tamo king amano ning Ginoo, ba't kin libro ring dapat king apostol. Ting sablang pesisal pantayo, may kikakan metong lapuso at kaisipan. Metong mankarela alang sinabing impibansyan na, kaya mong sarili. Nuneng sablarang pibansyan, para karelangan. Ding sablang apostol sindura kambena, ning emo nanong kayo pa yan, en pami patutu, tungkol king pangasabli ng mebye ning Ginoong Yesus, at emo nanong kanuwanan impig kalog ng Diyos karelo. Alam etong man karing pesisal pantayo, ing mibili king kalipitan, uling dingating pibanja na gabuno pale, pemisalida lareti, at ding kwaltang ayablira, daraladalo, at paniwala karing apostol. At pandinan de kareti, imbalang metong kapatad, agpangking pamangailangan. At in metong Levita, Jose ang Lagyuna, bayit Yasipre, at ding apostol pemalayawan na deng Bernabe, nga nawari, anak ng pamamatula, at inyang kapirasong kabun, pisalina iti at dela nala, ringayablina, at inintriga nala, karing apostol. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Panalangin. Pupuryan at parangalan ko, sa sambahan at pasalamatan ko. Ginoo at Diyos mi, ipaming malugod at maganaka. Ulo ring mga ragulabagi at depatan mo, kaya kami, lalo king kalam ng kasalpantayanan at tinggap ni ang timong regalo, limanang darang na banway milabas. Ipanalangin mo yung parokyaming ingmaya papastol. Malagod na Diyos, tinipan mo kami ng timambalayan mo, at pinorma mo kaming ang timametong komunidad ng kasalpantayanan, kapangayan at lugod, nato nga balay na pari, balay na propeto, at balay na aring talasuyo. Mapakumbabaming ipaniga po kaya ko, gabang ming parokyaming metong atunay pamisan metong ding komunidad, magumpisa ka ring pamilya, inte ka malating banal na kapulungan. Sopan mo kaming painggulot king maro ka dapat, at king walang daraptan, at salpantaya king maya pabalita. Ban kanito, maging tapat kaming talatokiyang Hesukristo, at lalong maging kawangis na aldoldo. Teran mo ring lider ni king parokyo, kambening kabyasnan at lugod mo. Agyagan mo ngam din parokyano, niyampang king panahon daw, king kagiwan daw, at king kayatinan daw, ang timong katiwala ng maya pabalita, para king pangaragol ng kayarian mo. Manani na sanang banal na Espiritu, aslagan at pasikmanga na kami, ban masipag at kikimot kaming makitalamitam, king misyon, apanibala mo kaya kami. Ban kami taw maging metong kaming tunay sasambo, papatutu, at
at mipapasyag king maya pabalita at susuyong komunidad. Mananunasaning espiritu ng pamagobrang abe-abe at ng pamaglingap abe-abe. Iatad na kami king metong aganap at mabungang pamisan metong kambemu at kambening metong at metong. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Ipanalangin mo kami. mananasaning Diyos igpa, kambening anak at ng banalay espiritu, apapakit makahinga na karagula pakalulu, mi puri at mi parangalan niyo, manggaman kingalananggo. Amen. Kilaganin niyo pa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Banwang 2016, anyang dineklaranan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP in 2017 bilang banwaning parokya, bukluran da rin komunidad o Year of the Parish as Communion of Communities. Nga na ning sulat pastoral, king pamagmasusi king banwang 2017, arapan tamo ingamon amalalam pamigunam. Aliwa mo king istruktura ng Arkidiocese sampung parokyo. Nune, ing kalidad ning biye kasalpantayanan king parokyo. Biye pamisasan metong. Pamakipag-ugnayon aararanasan dareng miyembro. Dinan malalampansin ing pamitalakad king parokya. Bilang tunay komunidad ning kasalpantayanan, ababad king biye dareng parokyano. Apat lang bagay ing kayaw saning pisamban, anyang 2017. Mumuna ing live communion, share communion. Keti Pilipinas, ing kasalukuyan tagimpaning pisamban, ipapasyagyo king netong akimutan. Ing pamipalaganap, king basic ecclesial communities o BEC o mga lating komunidad Kristiyano. Laylayan dating BECs at pagkapilitan deng iyugne ing biya kasalpantayanan, keng aldoldo dang pamibiyebie. Ing regular katekesis, babiyang giya at sikanan. Ing kakalulwan, ampong kasalpantayanan, nang magpasikan kareng miyembro king kametungan. Pamagobra para keng katarungan. Ampong masiglang pamagdiwang king biye kapamilataning liturhiya. Kadwa, ing celebrate communion, listen to the mother. Pega nakada naman ring obispos na ing banwang 2017, pagmasusya niya naman ing dinala na banwang anibersaryo ning aparisyon king Indong Maria karetang atlong anak king Fatima. Anong nuka rin, inaus na katamang Maria bilang anak na, mibalik kang Jesus, kapamilatan ding atlong landas ning panalangin, aldoldo komunyon, ampon kapaglarinan. Katlo, ing the relevance of parishes, the call of Fatima. Agpangking PCP2, king parokya dapat misentro ing kasalukuyang pigagap king pamagbayo ning pisamban. Nung alang pamagbayo king parokya, alida akit ding pamilya, ang podeng BECs o mga lating komunidad ing masika na suporta at lakwas dang panamdaman ing makabukudla deti. Katatawlyan ing new wellsprings of prayer and mercy. Nasasabing ing pamagbayo daring parokya at komunidad, malyariya mo king personal at misasan neto a pamanalangin. Nibayula naman ring parokya at komunidad kapamilatan na ning pamaglarin kareng kasalanan. Madalas pamagkumpisal ang pong dapat ang mapamakalulong lugod.
King kapamilata na naman ning pamibiya king Eucharistia, natatanggapan aldoldo, lalong mipasik nangan ing pamagbayo kaya katamo. Ing Eucharistia, yapin ing kakaluluwa ng Jesus, nabubuklat ka ring puso ring mabandi. Yapin ing pibandyan apa magsakripisyo keng pibale-bale. Pamilya, ampong kayatinan, para iangat lareng kalulu keng kakalulwanda. Layon berening apat a kayawsan na nung ing bansa, kailangan niyang kumayap. Ing pangakayap, magumpisa ka rin parokya. Nung ing bansa, kailangan nin dakurakan ing pwesa ning karokan. Iti, magumpisaya ka rin parokya. At nung ing bansa, kailangan ning pasiknangan ing presensya na ning Diyos king komunidad. Ing pamagpasikan ka rin parokya, yang metong amabisang paralan. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan,
ibay king obispo, ang gana king tauling bininyagan, Katoliko